Les bidons? Banana. Stuart? Macareno? Banana. Minioni, ste se kdaj vprašali, od kod so se vzeli? Na Zemlji so precej dlje kot človek. Različni so si, a vsi imajo isti cilj. Služiti največji barabi, kar jih je. Macaron. Najti šefa je bilo enostavno. La piñata. A obdržati ga Pita para boom. niti najmanj. Nak, res jim ni bilo lahko. A niso se predali. Od ustvarjalcev filma Jaz Baraba. 42 let pred grujem. Oh, hello, papagena. Tu l'hai bella con la papaya. Ne zamudite! Scarlet Overkill! A ste kadarkoli sanjali, da bi delali za največjega zlikovca vseh časov? Bella. Ljubim te, Scarlet! To so novi pomočniki. Scarlett, mi armale caput. Ne, ničesar ne reci, ne bi razumela. A veste, kdo je tale? La cucaracha? Tale je kraljica Elizabeta in res hočem njeno krono. Ste prišli po kraljičino krono, ne? O, boste morali pa kar mene premagati. Kevin, Stewart in Bob. La crona. Who's Hélène? Helen? Gentlemani, počne, kradejo dolar kron! Vi mini hinavski izdajalci! Scarlett! Ne ti meni, Scarlett! Illumination predstavlja Minione. Ne me narobe razumeti, ampak ne maram vas. Za mučenje gre. Dovolj je, povsem neprofesionalni ste. Avgusta v kinu. Mi bella.